Upin, Ipin haus banget nih. Kita ke minimarket dulu yuk. Ipin pengen beli minuman nih. Emangnya Ipin mau beli minuman apaan? Ipin mau beli minuman aqua botol aja, Upin. Oh, ya udah. Ayo kita masuk ke dalam. Tapi jangan lama-lama ya, Ipin. Iya, Upin. Cuma sebentar doang kok. Nah, Ipin, ayo cepetan dicari aqua botolnya. Oke, Ipin cari dulu. No. Salah, Ipin. Ini susu beruang. No. Masih salah. Ini minuman Fanta. No. Bukan, ini susu coklat. Ayo Ipin, dicari lagi. Iya, Ipin cari lagi. Ya, benar Ipin. Ini aqua botol. Oke, Ipin bayar dulu. Betul, betul, betul.